O vevinga pespesenga o le tua i le nei foi vaenga le tae ao e peo na tui natu ia ua foi le whaafonga ma le mai mo mai o le tātu o tunu e whai ua tua i le sauni ngā lotu na tapena ina ma saunia ma tapena e lana au auna le sunga i le whaafengainga o le Ekalesio le Samoa Worship Center mai vai telefou le sunga pasta Fielua vai le tito e foi manatu maununga ia ua matu atu se upu whaaleanganga o se whaalumanga whaaleanganga mō tātou uma i le nei tae ao e ala i le upu whola le atua po le sauni ngā lotu na tāpena ina e lana au auna ma mōri whaaftai tele i le au auna le atua sai ma le tāpena ina o tātou sauni ngā lotu i le nei vai aso atoa ia awa le tāpena o le ola ma le soi fua whaaleanganga o lo tātou tunu mō tātou tangata le sauni ai tiute ma faiva tau ave o le aso ma le aso ia ai mai se foi o le whainga malanga e beo na tātou iai le nei foi masina la tau ia anga leile atua ia ma wha manatu pēr ia i tātou e ala i le musumusunga alo na nganga pa ia lana upu fola ia e peo na whafongaina e lana au auna i le nei foi vaenga o le tae ao ai uka se mai le wati le o toi vanu minute le o te toi o na tā lea o le fitu, ho te whiawhia e whaatano watu, ma o wholo watu i le nei tai au fōu ma le nei tai au manuia, o le tai au le nei o le aso whoreile, le aso lona se fulu le nei o le masina lona fitu, po o le masina o iulai, o le nei tu sanga lua awhi lua fulu ma le ono, o a to aita unu eid wholonga ma le sāmaringa alo tātou tano, pa talofa tuai le paia mawalunga o Samoa le ngata i Samoa nei ma Samoa i atunu ma mao, la tolo mai mo ma whaafonga mai New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, Samoa, ma motutua oi o le Pasifika. Ea, mai la tau foi o lo mau mai tātou whaasalunga i le tele o vaenga o le lalolangi, Asia, Afrika, Europa, ma le tele o vaenga o le lalolangi, o lo ma whai o na au o te ele malo si anga o nei whaasalunga. Lo tātou o tunu foi Samoa nei tu e wha, lo tātou o tunu o whaatalo whatu, Nai ta mama tina mata tua o le lo ma le tele o Samoa o lo avea pea le tautua le nei o lau le tio le 685 radio e a maupa anga i lea tae ao ma lea tae ao. Sanga i mea ai o le tai programe o le 685 morning show e le nei fo i tae ao le aso whareile. Vi ia le tua pa pe nao na tai mai lo tau so i fua ma le mata uola tātou toi maua i le nei whilo inga i pe au manganu ngalo lea e le tātou whasalunga. O si mai ana mai mola o fai tau ina le poti o le tātou talo le tau. Ia wai pe o mōni ma wina le aso le nafi, pa lasi o ti munga i le tele o vaenga o le tātou o tano. Ai o le lipoti nei o le tātou talo le tau na wha ma wina le ofisa le vai tau le tau le lima i le tai au nei. O wha leo ngā ina la pata ingo o ti munga ma mafa, wha pia foi ma fautuanga o lo longa. Ai o lo o wha maalo sia i a fautuanga mō ti munga ma mafa. O lo winga i a ua whaalea o ngā ina le vaenga mawalunga sa iei o laputa inga ai o lo tūmau pēa le whautuanga mō te munga ma mawha. Whai mailo visa rwa ai tau mō tātou o whetaia ingo sa vili ma te munga o le Pasifika i saute o lo ta auto nei mātu o Samoa a o a ngai mālia i sasae e wha maumaunga la ta mai o le tau o lo atangi ai o te munga ma mawha wha pēa wila ma whai te tili o ta auto nei sasae o lea tuno e ui o lea e iai pēr timu i niso teimi mole so. E a fua mai i au susua savili mai saute, peitai ua whai tia tūlanga la matia o nei timunga. O lea ua wha lea o ngā ina la mta inga, ai wha maru si a pēr whautuanga mō timunga ma mawha. E le ngate i lea ua maua lalo lea wanoa e a whiaino fuanga a whiango fie i lo longa, ma uala ngā te tauai na wha lea o ngā ina whautuanga mō lo longa mō lau whanua umo Samoa. O a fianga e ono aria e mai ai e ti munga mai ma mafa e nisa taimi e pua oa ma mase se e awala i no fuanga maurunga mai lolo vaia no fuanga e ta ala. I poti nā le tāru talo le tau e fua iei o fuanga tā pinanga o le nei asfreile ia mai se foi ia o le anga atu i le whai unga o le nei foi vai yaso la tu ia. Whamana mole ma malo le tātou tino mpa anga le programe se i share ane le tātou live pēr whapeo lo e mai mō ma whaafunga mai. Share le tātou live mi ama le tātou programe nei le tai au. Follow le tātou Facebook page, like le tātou programe e a ma subscribe pilunga o le tātou YouTube channel
Whapea fo'i ia le YouTube channel a le Siapolau Tele, le ngata le YouTube channel le Siapolau Tele, ia whapea fo'i le YouTube channel ia a le 685 Radio. Aso whareile le aso le nei, ia, o le aso le nei e tele na mau ai tutongi a nisi o tangata whai ngā ruenga i pisi nisi ma company tutu tas. Ia e peo na iai le nei aso whareile. Ia, o le aso fo'i le nei e tele mea tu tupu ai. O le aso le nei e tele na ta ape ai le fono usu a le auso. Ia, i se matu e ka le sia i whare ula. Ia, ai ta pena atu le usu ngā fono tele, e tau nuu atu i le aso a tae au, i ona amtari ai le aso sa. O le aso fo nei le whanga solo ai ia sailinga champini a ta'alonga whanau a onga i le first 15. Mo alo ma whanau i kolisi mauralunga o le tātou o tino, le whaia ia i nei upolu. Ai o le sofoi ia e whaia ai ia le sailinga champini mo a onga tulanga lua la iti ia po o primary schools i le ipu foi lea le pandemia. Ia sa wha ingoa mua le ipo le pandemia. Wala o vai atu wha ingoa ia o le ipo le teitai o le atunou. Le wha ngā solo ia i le motu tele i sa la whai. O le so foi leo wha moe toi tariu mai ei whanua le whai ngā malanga ia a le teitai o le malo. Pena si le fia o lena malanga atu ia na siaki wha fo mai ia i te tonu o New Zealand o na malanga ne aile i Australia ia i le tūlanga o le sai nia lea o le whengainga ia po o le au waiva tasi ma le pandemia o Tonga, ma le pandemia o Papua New Guinea, le ana mai mo i eile atunu i le po talato na po i le saininga le o le lua salau 5 miliona ia o tuuina mai atunu nei tolu o le Pasifika o Samoa, Tonga ma Papua New Guinea e fesoa soa ni ai le tāpena ina ma le ati nae o le taalonga o le lakapiliki. O le sola, le o wha moe toi taunu mai ei whanua, ia le whainga malanga le fionga le li pandemia. Ma toi tu uai le tunu i le aso a tae ao. Ia o tae ao o le a malanga tuai e masalo po se meo le e ova i le luas fulu le au malanga ar Samoa. O le a malanga tae ao i te tonu o le tunu le o toke lau. E au waile o le vala au lia wha apitoa toke lau i le teitai o le tātou malo. E awa i atu i le whaerongaina ma le whaamanatuina o le se lau tau sanga. Talu ona iei toke lau i lalo pūlenga le malo New Zealand. Le alai malanga whaapitoa ai ia le vaa leo po le nā whanua i le aso a tae au. Ia ma le teitai o le malo manisi o minista o Gabineta o minista lango lango. Ia manisi o le au whainga luenga le malo. Ia mastasi o fo mai. Ia ova i le luas furu le au malanga lea. O wha moe tau nuu i tonu o toke lau. Ia malanga tae au ia e tau nuu po o le... Furu fitu i tūla, malanga i toke lau. Ia, ona o le asunga fua, ia leu te tau mai tau atu, ia e pei e wha tau nuu, o i wha moe lea o le motu o toke lau. Ia e pei o nisi na o mea tupu nei aso, ma le anga i atu i le whai unga o le vai aso, o le aso malo lo ia New Zealand. Lea e wha talo wha mai pati au Kustino, aso malo lo ma tau i New Zealand o le Matariki. What is Matariki? Kala ngā mea o le Matariki. Manga ia fwoi le aso malo. Kele aso malo lo New Zealand. Talo watu i le nei tae ao. Ia seti tui poloa. Good morning. Pea fwoi ka lolo pea. Talo whalawa nei tae ao. Sani fata. Vi ia le tua nei tae ao fwua. Sani aso muri fo ngā ruenga o nei vai aso. Lotu manu lotu. Wane ainga i mangele o kilani New Zealand. Good morning. Talo le fale. Burbenny Allen. Latatuli. Masi le malu. Whanga manu ia kopo teiki o ane pe ia le fono le maa foe le utongi ia mai se foe lene i o sia au kuso fe puleai ia whaatalofa foe i le neitai au ia Navy Allen au vele. Good morning. Alofa atu mai seila o loo i nei Farani. Wow. Ma lo Navy Allen au vele ia mai seila sa moro ngā lua i waa le whaatalofa mai nai Farani. O leo te mai ta watu o le pe ma salo pe toi lua i tū la. Ta alo leo o tau Navy Farani ma. Le au soka Farani ma Morocco. Ta le iwa i le tau nei leo whatulanga i ta alo ai Farani ma Morocco. O le quarter final mua le nā. O le ta mo le sanga o le ipo le langi. I le soka. Io e. E manuel tapu inga Navy mo tau. E wailanga le iska ko soka o le ipo la langi. O ke lola o koure kapua i a whalangi. Tarawatu ia seu leota ma lene ngā uta. O le sofo i me ane ua ngalo i tau. Le palota a le tūma lo o sa whatalua.
Ia o le so le palota sa fatalua. Ia o upu masangi a nge me o le paloka. Palota ma le poto. Ai maise o lau palota e whaalangolango i eilo a inga. E whaalangolango i eili tangata e le a toa lusu tasi tau sanga. E whaalangolango i ai ia oe malau whanau. O le tā ua ia o le value le nā o le palota. E le na o se mea o lusa wali kua o osi lau palota le ai. Ioe. O ai au ngā ruenga e whai i le aso ma le aso o a fianga na o lau palota. O a mea e te ui e il soifuanga ma le olanga o le value na o lau palota. O le mea lea, e tā ua tele, le nei mea o le palota. E a momori atu whaamonianga al Porokalame, e le tu malo sa whatalua, manuia le whainga whiriwhilinga e le nei aso. Whiriwhiri ma le atua, e a ua le whiriwhiri ma le luas fulta la. Io nai tu o lalo i le nei tae ao. Pa talo vatu ia Damon Mataia, va pea voi Robert Peterson. O tasi minute o te eiri fitu nei tae au, si mai mai mōma le whaafonga le atunu, le luai whaasalawino e tātou talafou e le nei tae au. Tātou whaasalanga tā ua manisa tātou whaasalong whaapisinisi e pēna whaafonga mai mo maila tātou o tunu nei tae au le was fulua minute o te ai nei le fitu. Ia, manatu le ua usu le tō tele o le atunu. Pe au mga ruenga o lava singa fōi o le nei aso la tōia e le ngata i Samoa nei. Ia, ma tātou atunu i whafo o loo iai tama whanau o le tātou atunu. Ia, o loo sairi manuia ai ia wa a ingo lo tāpo. Ia tu, wha mā lor whalau manuia. Leo tātou taunu mai lea sa whareile teri na tāurunga ma whai u iei whi au mga ruenga. Ia, vi ia le tua. Ai fa talo vatu nua malo le usu nei tae le aso whareile malo folfa malo si nei vai aso. Ia, va talo vatu tolo taua, va talo fore mai moa ma le whaafoa mai le tātou tunu nei tae au. Ia, malo le soifua manuia, malo fori folau le tātou tunu i so sturi manu, so staff o Samoa me sueli lalo langi o whianai te mai moa mai ai. Ia, e o folo fatu, va talo vatu le tātou Pokalame. Ia mo o tau nei tae au, talo hoi tolo. Ia. Ma o le usu o umana vai aso. Ioe, vi ia le li. It's Friday. Ioe, thank God it's Friday. It's Friday, ioe. Pa tai le tua ua, tau runga ngā ruenga o nei vai aso leo tātou iei le aso whareile. Tātou mōri mawina le sao o leo aso lo iei nei vai tau. Ia o fiu fo le aso e turi le alu o lesto ina, mera wai nei mo lesi lo matua o whai sao. Ia, mi se le weekend. Me se le weekend. Weekend e kala hoi le lo makua. Ia ai lua ngai ia kau fai e sau ngai ia o kiko sau kai au. Ioe. Ia o siko inga ia o ngi kwa o kai au fani. Ia e foi kala lisko inga fai la ko ingunga. E ese ala ulo makua sole. I. A vea ko inga ea. Me ia o vavea ko le fare a ika. A muia nga ko inga. Lal me wa me sau wai. Me la me wa me sau. Ah, na me wa me sau i marki nga oro ulu. Ah. Ai rola o fiu sino makua. Ia, ma lor fola o manuia le tātou o tino o whai o nei vai aso i. Te au fōi mga ruenga sa whi tai tunga me whenga iai. Ia, me sena i kalesia le whenga i mana tau sunga fono tolu. Ia, o umar fono tanga le au sometis. Uma nei fono tanga le Uma nafi. Uma nafi. Fono tele le ves fua. A matana ngā solo mai nei po tai au fōi fono tele. Ia konferenis. Konferenisi, ia. Pei vai fa uma ia foi verso nei le kalesia o senta ia fo. Uma le sa nei o sipsenta. Ia, ma uma i foi le o taringa malo. Rai kalisa unga faule. Le fono ia fa malo, no long sa i malo fo nga lue. E pe o tele a ole ko kalima kalinga farngi kaimi. E pe o to tele lava o a fo la usu fono ia o ma lua ia mai fo ma metis ia o la wa ia la to la mu ma fale o matanga luenga po sinuti o mai lava ma mapu ia. A pe la o ise kalesia. E pe o fale tali malo lava. O solia. O se nanga wo Airbnb le. Io o kasi danga. Manguia so le ke mi fongo. O Airbnb le o pe o turi le to tele o no le tulanga foi o le tau. E o ai le Airbnb foi le e sau fai mai ia o le mato Airbnb lea e ofi ai ia le ainga pe ko fa pe ko lima. A sau pe lima se lau le aso. Se lau le aso. E o. Tau ofi a wa ola le utau. Ia e lua poku o utau. E kalo mo for the villas. E o. Ia e pe fa pena ai foi a ola Airbnb. Ia nga kukare la to me ai. Ia e ma kwala ai me earphone. Ia. E o kwala fale le ngi me ai ke le sefi. Ia.
Ai ai foi lá istanga te pi e wala to hotels. Ia. Ono tūlanga foi le papoling me ka penga uma ele au Ele au whinga luenga. au whainga ruenga. Ia o nai breakfast o mea umai tā pena e. Ia, o isi foi ia o mai au a inga. E oe, e whika ka. Ia, ia o mai oi a inga ia. No foi. Ai ai foi istanga te o mai ele fi o ia inga. Ono le manatu whainga le awal whaatinga i nā a inga. Awal whaakinga i nā a inga e mai a Malaysia vanoa. O maua foi le vanoa. E o mai ele ngate mai fono. Ai o mai se I kau relax. Sao le kala ka mai ki vo le nga fai non ki nga. O a fe o va ngala le ngale ka ngale o weekend no la ko ia relax. A fa ko no ko. Ala me fai mai a fe relax ka ko. Ani o ala va ngale relax. A fe relax ka ko ia. Ka is the pressure. Ia wai o lisinga me le ka ko mo le mawinga ngi keimi. Ia malanga mai o mai tafa o aso I ali tolu taua. Ia e pei a o mai ne tatu tangata I Samoa. O ne toi foi. E tate whaalonga mai ia la ma koe foi o kau le fia alu o kamisia o kou. E mani me ngā. Ar keni o le kalaranga nga usui ai. Da koe foi. Ia. Au foi usu. E ke roa oe. O la o ia ma fau. Ia ua ia, my own interpretation. Ia. O leo langa I fafo. Ni usila Australia matunu ia maluru. Ia. Makungu ke kele. Wa no wa life sore. O ke ngofo amo ka ngofika. A e alu ngengi usila. E makuale ai ase. E wingo le pie kaure se kaimi ke enjoy ele life. E fai o le usu I le malulu. A o le pisila. Kai pere wingo vo talanga a fa pe o e ki ngofo I mangele. A ke alu la I le west. Venga luenga. Ke fai pe ke alu vo le west pe e se fe au ke alu ai po ngi kiu ke o ke alu. E pauanga al fe au I le aso e kas. Le poloka o le au alu. Sa o le leia. E winga la na lo talanga. So o ke lofo ke ngai ga kai ngofo I faf. E ma kwa lai se kai mi vo le pisi o le malulu. Ia fai ale ono sa. O le ongo sa ia. Ia o atunu uvo I vafu. Ia pe ia o le fautuanga vo e tangata mai vafu. A saune a vatulo tatei ni usila mai ia. O kanga kai mo miel ka o kanga kai roku yo ka kai mo miel ke le loko. Oi oi. Ke le fak. E o ko va pe ele wingo ia kalari mai. A pe o le ke fa pai e ngei mai fe lo inga o lo kala mele mai. Ele isa ke lo o. Te lo ka ngei. E wa o le menga le ko puine tatu tanga te tunu mau. O I nei Samoa. E mo ia I me ko se ai pesta ka ko nei. Le winga ro mukalanga. E ke le mo ngi usida mele mo ngi. Ko loki le kar le valu. Ai ma nga variva. E me o ka polo. Ka polo mai se fai au. E ia istanga ta solo te va ai me na. Io. Ya ai watu wa ta vale a company mtanga luenga po fala tonga. Io. E ka polo ko ka persone. Ka ri so le pe finga luenga pe le. Ya a ko ki aso o mo vai aso. Ja, o ko ia piki ko me kil se furu rua ma ko ia. Yo le sia me vo ele mo o le mele mo ya ka ko ngi to. O le uma ale o alanga ka fa singa fe au e lua kulor kwa oi. Singa wa mai. E ia ko sa vo ia o mai lo mo kwa. Ke lo o singa le ko inga le yu ka ko i lo fa lo mo ko ves. Anga ko inga E anga. O malonga la o mai kala la inga I ngwe ki. E o ngela o. Wa ai fala e le ko inga la o mai kala si. Io. O se tunu manuia nei tunu tau te ai. Io. E ke kaure fai be ai lai aso. A fe lua I al ka kale E lua ai ele me fe lua ai. O fe so. Ya. So le akero I tolo. O fa longo I kala ngoa ko inga ka ko. Ja. O le anga ka inga kala ngoa so. Kala ngoa ia kala e le wo mata mai so ia. E alu wakulu ko inga ngaka apelo ngai ka meki o ka ma e ka fa o ma ko ai sole kalangoa ia inga nga ma ko mo la kalangoa mer ko inga sole ka ko le umi ka kalangoa ke o vo ia kala ia ele o kalangoa ni me vo ia o man kalangoa iu ia o kalangoa I fa ia o alu o kalangoa va ai ka
Patalawati a Bishop Salah vai o le alofa ale ifi lene i o sia pe in talasanga Kauri. Tavita Romano, ia ina I papa toi toi o malulu o tou. Luis Tatiti, good morning. Nite Emma Bon au lai, va pe foi anga po whamala malu Mary Tateo. Talavati o usa ia Emilio Leti, good morning. Ia, tovio tofa, good morning. Ia aso malo loma tau i New Zealand, tu mau lava winga le lei o le tau iau kilani se ia vanga na lava le malo si o le malulu o tolu tikeri. Yeah. Balele Mati, good morning. John Lini Billy Tinei, Talova Lava, Rieta Scanny Nelson, Robert Peterson, ma lolo sa io abbia voi Damon ma taia. Io fatalo tianga ngai olo taleni tolu. Ia. Ai mai tolo manua ma tau ma sani le usu e fai ai le liva. Sao le ia. E fa mo le tare valu tau nei pe mai ata do telefo. E ma lo fa lo ngi o le tare por kala mel tau nei. Ia. Ole ma lo fa lo ngi o le tare por kala mel tau nei. O se tasi o tamai ta isa moa. O lo o alala ma ngalu e fa missionary tono Israelu. Le ai pa ia. Eu te loa le au te lenga a toa la vola na ngā ruenga pe fa pe fia no o I o. O hala to ngā ruenga I fai. Ora e mai mo e mai e fa funga iai pe a tar valu tau nei mai o taru telefou. Le ala e fa funga iai le fo ia alo to mai tai o le tunu. Ma na ia fo ina I fo ina ia vano ai tatou te fa longo ai la to lo. Ala la papa au tono ai pa ia. Le mo tatou fa longo ma nei e fa sor sunga fita. Ia. Talu ai nei no tatou pokalame. Le vo kai lo ingai. E pe e ngumela kasi al swa u le a Iran. A mese lana ova ai talo to ne wa lo to fo I a fita. Ia Vince. O le utale na lu ma Vince. Mo me o te tusi. O mana onga. Para tu fo ile papa te talo vo ile. De o tangata e fi a fe mafia le langi mo tata Israel. Usu ia ima. Pa ile lima mo te talo. O ke lo le kele o isi manga onga nga mana onga o tangata Samoa. Le la na alu Vince. Ia. Ia wa tusi ala u te talo tu tonga le teu tusi. Alu leo Vince tu ina le papa te talo. O ave so tu. Ave so mano. E le avela sa mana onga le alu le ma Vince. Ai msalo o le fa le lima tau sanga taruai. Lima tau sanga taruai. Alu ai Vince ma ave mana onga ma tu ai. Ai me ngai le ame yo ma o iki. Ia, o kake vai fo. Kake vai fo I sei ku ho lele. Ia vavenga kani mai le ri. Io e le fa pe foi wa vai ma o lalo e ke oe. Ia e pe fua fo le so fua. Io e. E ngai ga be le to. O le va ko ka banga o ga fa pe ala ali lo ya oi. Ai we fo we lo ba la. Io e. O le ke ma kua. Lima po le ono tau sanga taruai. Ia. Tusi ai le mato mana onga ngalo ma Vincent. Ke ro la e nua sole. Fa kai le kua. O le kele o na mana onga o tali. Mana onga o loka a inga foi le. Ia. O le ala saus ke mai kai le sa mo le sa ngil kai au. E vai met ke kusi le. Sole. E le ke kusi le kupe. O ke kusi o mana onga. E la ka ke ma fa ka vai ai. Ia. E mana tu vole tala Vincent le tato fa so. I le te talo o tangata I te tono Israel o le vave inga kari o le ri. Se a foi la ngonga mkal kongunga. Ai pe o le ngā foi nā le saunta mai ta ina nei le tai au. Ia. E o ke loa to tele fo o tangata e o ma ave mana onga. A kope o ilangi o mga o ngi tolu. Ia. Ia alus ke ngere ma ave o mga o. E pasi mai re kia. Io. Pasi mai kia. E pasi e fiu te gama. A se ava noa tā ua. E whafonga mai mo I le tunu o I le fo I alo tamai tai o le tunu. E a pe a whatara noa ia I le tā o le valu I le tā o nei. Ia. Ma wala noa o te rue se ma le tatu pokalame. Te le wini mai nga mana I o la paso ai ia le fo I au na le tatu o tunu o tūlanga I pe o nei. Ia Israelu no ufirfiria. Ioe. Awa mai o ngi kai au tolu. How are you this morning, Tolu? Very good. Awesome. Very cool lah. Lolo sai, lolo le otolo. O le fisidi anga ka ke fisidi ka ya o mo soko lua. Ia. Ka ke ala lo la o sa fai lo le soko lua. Ani. O mai o en dita ya. Oi.
O sui foi. Oi. O sui foi le hani. Ana sa foi nga fifa mai. My lord. My lord. E hani a kunka. Ai my lord mari o fingi. Ai my lord mari o fingi. My lord. I feel all right. I feel all right. My lord. Sa tupe. My lord. O sui o ki ga makaya. E tele me te tupu le aso nei. Nto hoi lena uta ua nua. O le aso nei o le palota sa fatalua. Wa umal pre-polling le aso lulu nse mwai tunei. O nei la le fa moe fai ele palota sa fatalua. O nei le fa moe to taliu mai e whanua le whai ngā malanga le te tai o le atunu. Whionga le ripa ne mia. E taliu mai le so. Ai tu ua le atunu umoto ke lau tai au. Mantua le fai longa i le aso le ale se lau tau sanga talu ona pu le ni usina toke lau. Okay. Ova le luas fulu fai ngā malanga le te tai o le malo e ola le wa afoile na whanua. Ma leo leo. E to e fai malanga la mo toke lau le aso a tai au. A o le sofo i lo sa ilinga champini alo ma whana wa o ngai ta longa fo i e kolisi maulunga la kapi. Okay. Tasi nao wha moe moe le so. Le tau le iwa le tau nei, quarter final mua le tau sanga o le ipo laulangi. Farani ma Morocco. Tasi nao vaenga te tupu le aso nei o le aso. Fareile. O fai ua vai aso ni e sanga champini o tamu sanga fo le ipo te te le malo. Le fai sa vai. Le primary school. Ya wa sa fai ngo le ipo parmia. Ala o suia nei o le ipo le te te le malo. Ia pe ona i mena te tupu ile afo ile vai aso nei. Ioi ma le fai ua nei vai aso. Sa fata. Ia. Ia mai se fai toi sa ilio se sui sa fata i upu fai o malo. Ia wa le o mautu mai po a fiara fai ngā whiniwhininga fale a lili ma. Vai mongo tolu. Vai mongo tolu. E pe ia le i ia o mai te mine ia le i whaasarala wina le polo inga le fonga fitalai. O ai tau no mua whaasarala mai le fonga fitalai uawa noa no foa. O i tu malona ia vai mongo tolu ma fale a lili. Ia ona whato ati klea lo lea le... Fisa fai ngā palota. Komisina o fai ngā palota, le aso le palota. So au fuala i ai. So e ma whaina tupu le palota ai fo i. A vai maunga tolu ma fale a lili. Fale a lili. A le o le whai unga o aukuso. Po le amatanga o September. Okay. Ia wai... Lalo le tūla fono e whaalau i loa lo le awa noa o no foa. Whai tau lo le tolu masina. So i te tonu la le tolu masina, ua te tau na whai ngā pālota. Tasina waenga tā ua. E au te loa wao, lau te vai ato lei Australia le a whionga le fonga vetalai. Lai malanga ma le whai lo tusi le fono, e a manisa le ofisa, e a i le fono tanga, e au wai ai i a fonga vetalai o ma o ta fono le pāre mene, inisi o atunu, e a se tasi i a o whaata singa lo au ai. Fa malo atu le whionga atu e whilolo. To le foa ma le ofisa o whai ngā pālota. Ia ele i malo lo la vasi ofisa o whai ngā pālota ta luna. Uma matato whai ngā pālota tele ia au kuso tau sanga le se vai atu nei. Era a kor kau sanga. Iu lai au kuso. Le kele o le kupe le atunu e atu. Sa o le teito. Tele, tua ia pa election. Ia o le tele o le tupe sa moa le aru nei o le tau wha soa ni tātou tupe nei vai tau. O le sile tupe tia i pēa fui ei. Ioe. Pēa wha whai ngō fia mei le wha upunga. Le sile tupe tia i pēa fui ei. Pēa whai so paronga. Ioe. Mafua anga wala i ona wha atino le whai ngā pāluta. O le mafua anga le inga wha atino le whai ngā pāluta ia ona ualu ese mai le sui. Mai le pāti ma le whapunga whapea. O le mana onga o le tu malu. Ia ele oga ko linga ngā langa ma lo pālok. O le mana onga na le tu malu. O le mana onga o le tu malu. Ia ko e sui, no ko e sui fo ia le mana onga. No ingari a tō sanga o tō sui le mana onga o le tu malu. Pea fua ia. Ioi, wai pia le whamatalanga na. O le mana onga o le tu malu. Ia, ai whamalo atu tātou fiso whai ngā pālu. Ia. Whamalo ia, o e tolo whai la fonga. Ia o la fonga, e whai pālu. O ka ko la fonga. O la fonga, o ka ko la fonga. E ele me fou moni ma wina vai tau nei nua. Tu lou la wale wha fonga mare mai mo mai o le tātou tunu se whai atu pēla o whamtalanga le. A wale te tēnā i whina ngalo seisi. O aso ia nua. E te te ia e lo ofisa pe te lo whetau i se taimi ma se tamā po se tina. Mai malie oe tuangane, malie oe le uso. Pe mai sau se leni na se i so pa se se ai. Pe sau tupe na se whaatau e sau mea ai.
taluna matal tātou le tio le whato a lua nei tausanga. Ia. O lau le mai tau. E le building le tau te iai, po o le fale le tau te iai. Ia. E le na o tātou la i nei, wa e tele isi ofisa le i nei. E ka ke ia kui kui me o le whaikoko. E te tala atu le whaitoa le ofisa e sau se tina. Sau se tamā. Pe sau se... E se a au ka vaingi kenge kala vou. E tele au tamā tina. E le mātu tua tele. Salo po se meo le limas fulu tau sanga. Fast fulu tau sanga. Tolus fulu tau sanga. Tolus fulu tau sanga. E se a e va aise teni tala vou. A le o le tamā o le tina. Po o se tama tala vou. E tui tui le whaitoa. Se tala atu la ia. A saulola ia le o le wha mole mole. Pe ia sau tupe ina se ia bla bla bla. Sau all se long story. A sau ala isa ta tupe ia kakango ave iai. A sau wale isa kupe ia ele ave iai. E tate li lo voi pe sa o ia wha mtalanga e whai mai. O le suinga tele leo o moni mawina nua. Wa o ma ave tamaiti. Suinga tele na leo uloa ea uia. Wa o ma tai le lima a le o le afafine. O le atali. And it's very sad. Ka kou ke le wha masingoa pe sao pe se se. Ai o se tūlanga wha noa noa. Le wha o ngāo tamaiti. O te tofu atu I whafo le tatu ofisa nafi. E ai se tasi o ri tala vou. Salo por fast food mo tupu tau sanga. O mai malo na fine. O mai la ia lea fisili I teine whai a onga lea. Ia. O ki savali e la ia whai mai. O na ia whato a o mai malo na fine. O mai ngau tār whai mai. E o mai la... O le so se tupe whaatau e se mea ai e sio na fine. Kera oe nua e se le mo momo lo loto I tamaiti. E oe, e se le mo momo lota loto I whanau. Ea, umale nā o wakunga wa kofu I lesi ofisa le lalo I le ofisa lo ia. Wakunga wo mai wo I lesi ofisa. Al whaupunga ring whai mai se tupe whaatau e ia se mea ai. O walu lea nafi ele mena o walu ai, o toi fo'i mai. Ai mātou toi whetau I fo'i mai se tasi o alii. I lalo lava ka ko building ei, o mai fo'i malo na fini. Same thing. Same thing. Se tupe e whaatau ai, ia se mea ai. O whai ako. Oe au si liwa reila u ako. Mai ai re maua se furu tāla. E whaalongo I inua. O whai ako roi ei. E ke whainga ruenga. Whai mai. E ai. Ako sole uso. Whape whenga whalangolango ki a oilo o whinge. E re ngā me ke whai a were alu e su e se ngā ruenga. O mā kou e usu mai le ongo o le afo, le lima, whārwa veau. E ko a ongo lau staff. O ka ngaka ngi wharangolango o mai a ka ika lako a inga e ko kongi. Se vai no malo si alu mo fe avea I ka mai. A o ele alu so se ngaruenga e kausi ai lau fanga. O le winga o talanga o le suinga tele le o ye nei. Wa o ma ave fanau. E lo avo ia tolo I lumo fale ainga. E oe. Inga lea I o pinati. E ale tinana I sa a matana au ia. E oe. Al mela we ia matamati marfana o tinana. O le ale teime le po e te alua tue. So le o lai ngof o tina lea ma tamaiti. Ape solo ke ofo fo ika ia I. E whaanga ina pe e whaanga ale o kame ke kuri. O ele e ngofo I ma mai fo ele siaso po ina I vai tele. Ma tau mai fo I tamaiti la I tio tamaiti o mai whaatau le. Me le puta ele ma le me vitaringa. O whakto e sole. Ale vang kau ko wole fane. Pongi sai le ilo ko ke o fasi o ko ingisi mai. Ala I mako mako. Usala sa fa ile ia mai amatu ala pela la fi me si pitu. Ia pu ma fa pe ngai mai ka mai kia po ia. A persone. Quale anga ke le me le o fa iso. Anga yo me le fa matu so. Sorry. Ai o tele matu fast food mon tupu limas food mon tupu tau sanga. E tau na o e fa inga ruenga. Ele fa pe matu fa atu nei o se si vaenga. Ai e te tau na o matu e fa inga ruenga. Provide
ia le support mo whanau. Ale mea rau tupu nei, ua toe o whanau o whaingaruenga, pe a fua iai. A ono whanofo tātou mātua. O le tala le tuspa ia, e provide mātua mo tamaiti. Whaputu mātua Io mo e, whanau. whaputu mātua mo whanau. O lesi no whaanga te wa ai ei, tele o pōnua. E whai kūringa skula a kimuka mai ki, o le pēka pio le vai kere. Ia, O le McDonald's i ngai a pia, a le pēka pio nei oi vai kere. e api o kamakila hiki hui. E oi. O lai kufongo le lei aula ko ma ku ma kilo mai pe ke o fase se si pe ke o po se si kamakiki. Ia o fa ko amingo i mai lole o ma ku i pe a ko por fala velavi. O aso ia tolu. Ia e pe a mawana i tangata ia fa pe i mo la wala. Ia ona i tangata we pe o stamo e tuale ma. Ia mai ele isi tere ni tupe. Al swinga le we wo i ofisa. Wo i ofisa. O i whale o whainga wafe iai. Mea mongin mea ngā. O le pea ma se ni ta whaasoi tai autono. O le mea le waka koi longi ni kako ua mga e maua ma le while e mbume. O la whanango lango. Kongua. E mga o ngale ngofoa. Alu aku while e mbu ar se lengi. Alu aku while e mbu le mea mana awa. Le aise alo e whaise ngā luenga. Le aise alo e whaise ati nae. Le aise alo e whiri ngāma whi nau. Ai mga o ngale waku fu ale mea. Ia vai dal mele o lea wa ka karangongi ka kele u loa po e whaafia ngā whengisi ofisa i lea sora nafi. Se maravale wati leo te lusu tōru minute le tōna tālea o le valu wa whonga le tōi whaasalawino tāru talafou. Usa mea mai moe tāru whaasalawinga whaapisinisi e le nei vaenga o le tae au. Tāru whaasalawinga whaapisinisi na ua tōi tari mai whaasalawinga ia ua tōi 10 minute le tōna tālea o le valu. E le vaenga o le tae au, toi whaataro whaatua i le tātou o tano o le whaafunga ma le mai mo mai, por kalamene o le 685 Morning Show, e pēr na tūsa atu mai le poto tu o whaasaralaunga le 685 Radio, mai sa le uwhi le taulanga o pia nei, mā lo le usu, mā lo le whaatua toa i le tātou o tano, whaatua wha mā lo, e la tūsa whi tai tunga o whengai mga ruenga le pō na pō, le ua lama whai unga ruenga ngai fwoi a inga, ia wā mālo longa o le nei aso sa ili mālo si a wāre toi fwoi mai ia i ngā ruenga i le pō ana nei. O le ua suia le mea pō suia le ingoa mtanga ruenga fwoi leo tinam tawa i tai. Le wai ai le Mtanga ruenga o a inga manga so tai. Ministry of Families and Social Development. Po social welfare, ia. Ia wai pei o le mtanga luenga na le pei whaasino tonu ana ia polo keti fo i leo le miliona. Ia mese ia fono whaavai. Pei o ati nae o fono whaavai ia le whauminga o le o le mtanga luenga le mtanga luenga o tina. Ia lo ringa pei o le fōringa mai o le oave esea mai ia le ainga veo le o pule nuu. Ia, o le mtanga luenga Ministry of Family and Social Affairs. Ia, pe o le ngona le ua sui ai ia le ingo foi o le mtanga luenga la tauia. Ia mai le mtanga luenga o tina mata mai tai. Nuku manga fiso tai le sai ai. Ia oe. Pe o le ngona mtanga luenga o tina mata mai tai. Nuku manga fiso tai. O ngalafa pe o mtanga luenga o tina ma foi nei ma tina ai. O le ala whiala le wa avenga ia nuku ma anga fiso tai. Wai pe o i le Pafian matou mai e tau whai matou nu. Ananga le mea, kou whai mōmuan, kou wharupenga. Vai a koe a, ingi wharupenga. Kou whai mōmuan, kou wharupenga. Ia i tolu. Le stala mo moreno o ilalo ialo, ia ilalo. Okay. Ia. Ia lana le ina matou mai wha tolu, e pe wha whan matou mai le office. Ia o minister ia le tamaho ia mo langa aia. Ia. Ia matou mai e leina Ia o ifo ia watu ele ora na umalona atino umama mo madiela yinga. Fato atu lole la se singa le mtanga luenga. O atu la watasi mato no use purinu. Okay. Ia ga umalona le kasi purinu ko au mai fo ile purinu ika ia confirm ko. E fa confirm matita ia le. O mawala sko purinu. Leva mawala purinu. Okay. Purinu sko iko ko ka. Okay. Mai Palauni. Kala fai to ina. Ia wasa pule no mo molta mo sita mao te vanga. Te leo fto e fa ma vai te vanga. Ono la walu ese mo tai ta fai ngat. To fo yo si ola to nui
Tau wa. Ia va. Ia stoi su e lo le sipole no. Mana ia. Ia na fi le lo tamana ia tu atau. O tafa inga tali tano me yo. Ta vai gata. Ia. O le ala wa fa ga o le ala wa fisili. A fa le wa ve se no ma so tai po fera le wa ave ga ia. Na ia la ka o pule fi ave e mo pule. O le ka wi fo fi ka pule ila wa. O le fa me ki finga lo. E fala vela vela no mai tawa tu ta o mta ro leo le tu la i mai nai ti avea. E pe se fala vela ve tau ta. Ke le pos ka vale nga la vea pe ya. E to la to ma li wai. O le mele we ka ko le misiari fala vela veli ma o so i fu o le tu la lo fo ile tata o tu o le fa un ne va yaso. Tau tu na ia le sa le mu e miselava. Ia o le soifua ma le ola tau ona ave ia le wha mua. Wai o le ka ko mai li tolo fa ingona vai aso. Ka ke expect foi fala vela ve o kupu mai ma fala vela ve no afin soifua ma le ola. Ia wai longo wingo fala vela ve le tu le mai tia ve a fai o le o ma o soifua talo fai. Dai tangata me se foi isi o tata o tulu nei taimi ia. Pe ma sa ni mata no fa so mo tolo tai au tai tasi. O le tata o tulu ia. E le o toi saunga le mua me se fo i lungo le tele. O le isi a whaafita uri le tupu i lungo le tele. O le tu o tangata o tamaiti fo e o la to avita avale i lungo le tele. E le a whainga le tana whaate o pia o ngui kua. Waka wa ai ene mea ngā sau. E o lo inga lua kurka avale o ke a kurka ulanga o pia. Ia pe te atu ia vaenga wo ele lai loa le masairi na tu ele poloka leo leo. Ka ke ile pasi a kurka avale o lai ave kuskama i kama i kiki ho ile. Ia wai pe mafu anga na le tu lai mai ai ma tupu ai nei fala velave ia ma faafita au le ono a fia ile soifua ia ma le olo le tata utunu ia i lungo le au tele o na nafi tala tu na nafi a o ina le ngaluenga si ofisa o le partonga lo basi anga fa ele tisi sa fai lunga o ia ma tau i lunga ia le sa tu sai te ale ono le fia fia le solua ia le tala tala fitu fia fia le solua e o mai nei ale sala poloka au tafo le awala. E loa ia vaenga e tolo le au tafo mo meo au tuho ia le peini omo. Na uto e oso i mo meo pāwo le pui pui. O saula le fia fina la poloka la e whainga luenga le ofisa o pui mu. Ia o tele whainga luenga le sorulu ai to e usi utai le o maumanga o wale kola o kia pula le sorulu. Kia lua. Ko leo lai poloka lai wha wau anga luenga ngai kama. Karo whai. Ka no ingai po a to au whea ngai kama ngai mga luenga. Ai mana ia wha malo atu i le. La fo ine malo si anga wha e tise male la tau fo inga luenga o lo whanga solo. Ia wai o le nei fo i teini. So le o lo kele i o ngai maa. Wa nga lo ko vai a kua koe sui. E pou fo ia au ka fora wala ia pui pui ia mai au. O lau koe sui umma. Ia mo mia le vai. Sa pia me masa i kakarango ai. Mo mia te kia le ke o mga sui ala sisi ave se pou ka fai fa fiore um. Ia ngala. Ia wa pingi pou lau papa ia me lai fa o nga. O ka kopi musu ai le ke ringi mea. E musu ai umi. Tala watu leo se ia semeli na ti savusa ia la so malolo o to in sila pio kelemete good morning. Ia wa pe fo inga mo mana roads na nai ia fa malo fo ia ta fe mali fa o ia Lucio Kereti la ua fia i sopo, ia, mai se fo i tuputala singi fili. E te valeme i good morning, ia mai sini Australia. Ia mai se fo i whamalo anti a Solomona Patea, ma nomen a Metusela, mai o Taura i New Zealand. Ia ngangai olo taleni good morning, ma lo le usu, i le nei tai au, le uto e se fulu minute, ona tale o le valu i le nei tai au. Mai ataro whasalonga whapisinisi nei toi tariu mai, ia o le tāre valu tāru telefou so lo le mare fa telenoanga ia asitasi o alo tomai tai o Samoa o au mau mga lui fa missionary ai te tonu o Israelu. O le ua fa fonga mai mo le tino o i tāru telefou lo na toe fa salawina mai ia Alice Agustino pero ta ua te mo sola ia i le tāru boklame le tāu nei o stemo le tāu nei o na mawale o le ava noa e telenoa ma fa soa i masitasi nei o a fafine o Samoa, po se tasi o tua fafine, o lo alala mpapa au i te tonu o Israelu, ia o lo ngalue wha missionary ai. Masalo e, maua lea wano e tala noa, foi ma wha soa ai foi. Le tala anga o lona so i fura be wha wheno o Israelu, ia, mai le live Israelu. O le
Tofine ia Haroline e pe ona ta ua fo i Vincent Schmidt til tanu tanoanga tanuai. O leala e maranga si mai lona ai ngai Samoa nei na i ona matua. E maua le mano e wala uria wha pitoa ai le taro pokala me nei vai ngole tai au. Taro watu Haroline nei tai au ma lole so i fo manuia wha tai mo le tali ina o le wala au wha pitoa le taro pokala me. Ja, ma lo lava so i fo lau sunga a me se fo ole to au nanga il nei fo i polo kalame. Patalo fatu. Shalom, shalom. Ea, malo le sei fo manuia. Ai tātou te le i se e atu e. A watu fo in mātou fesili e wha marmala mātile. Fo i launga ringa wha missionary tono Israelu. Just tell a little bit us about yourself. O fele a le afio anga i Samoa nei. Ia ona i o mātua. O fele te wha mautua i pe a whai mai malanga mai Samoa nei. Fesa e a o ngai. Wha mole mole. Ia whaftai lava mole avanoa. Ia whaftai fo i mole wala au lia ina o lo tangata. Ia lea tuono tau so i fua me se fo to o nanga. O lo ingoa o Haroline nga solonga fo tu mali i pule mai vai e sa fata. Ia. Ma sa tapuala. Ia sa a onga mai lava i sa anapu. A o la ititi. I tutono vai e le primary school a nga i mai sa anapu college. Ia nau o mai le i vai singano i le finally ale taiti. E whakasau. Ale whakasau. Ia. Ia na whaawau leo o ngai Amerika Samoa i le kolisi a Amerika Samoa. Ma o atua i lava i Amerika. Ia ai le lau whai umai loa i Jerusalema. Okay. So o lo tama mai sa fata po o tatapuala o lo tina. Ia o lo tama mai vai e sa fata. O lo tina mai e sa mai sa tapuala. Okay. Haroline, wha pe whena e o Israel? Ia, whaftai lea tu au te loa e so se tangata so i fua lava. A lo nei fo i tangata. Iai wala awa lea tu ai tatou o langa. Te tatou fo i ole fofuanga lea tu ana o atu ai fo i Israelu. I se tasi o misionaria Samoa fo i. Ia o se tina fo i sa walolana tau tua i te o tatou tunu utono Israelu o e seta. Ia. Tui malili whano. Ia na maliula i na o atu i Alaska ma whapeona tala noa tia te au e winga i le whalitatalo. Ia sa o ina fo isa sa ilia ilia tua pe moni olo na wala au lea o le o atu i Jerusalema. Ia na whaali ali manino ale atua i le wala au ina o na whaatasi atu le i Jerusalema maletina for 3 months i le tausanga i lua afis fuma le ono. Ia ona a mata lava leo na le imuta le alu. Lua afis ful fitu, lua afis ful valu. Ai lua afis ful maleiva loa vala auli atua i le tina. Ia e seta ona tofia lea i le fali tatalo. O i lunga maunga olive. Ia lo neitanga te wha waula na ngaluenga wha missionary. So e seta whena maliwai? Na maliu Amerika. Okay. I na sau i whafofo i e asi a inga ia e lava mea na tupu n whailona ta utonga. Ia. Ia ma papeona iwa ia le tina ia ona filifili e maliu la ia lawa ututonu Jerusalema. Na sau i whailona ta utonga e ualu atu e whaawaula na ngaluenga se i toi fo i atu. Ia ai pita ele i toi fo i atu. Ia ona tofia lola ia le au ona le atua. Ia au e whaawau le ngaluenga. Ia o mai ala te minei. Wow. So o ngaruenga la o ele whaitono Jerusalema o le tatalo. Ia. Ia lava. I lunga o le munga olive. O lo ia ilfa le tatalo e ta o le Jerusalem House of Prayer for All Nation. So se atu nu o lava. O lo atu e tutu whaapulwanga pe tutu le wā mo Jerusalema. Ia ai mai se fo o lo lava atu nu. Ia. O le ngaluenga lana o lo whaia e le o muta o le 24/7 e tatalo i na ima na onga o atu nu. O e ka le sia o a inga. Ai mai se file mo Jerusalema. O le ngaluenga lana o lo whaatino. So o lunga o le whatatalo le te tā ua Jerusalema e te nofo ai mai wha mautu ai. Ia, o lunga lava le whale te talo, o iai lava ia whale e no nofo ai le au te talo. E o anga i le pito ai lunga e te talo ai le pretawa a o
o isi vaenga o le fale no no foi lau whenga luenga. Na o Samoa. Ia, na oa o lava sa. Ai ai nisi tangata o Pasifika. Le aima se isi o tau sanga le nte ana ia isi uso mai Papua New Guinea. Ia. Ia o taimi nei wa faa wa uma fo ilana ia au nanga. O tau sa ili lava fo inisi o Pasifika e o atu. So your whole life over there, ngal kakalo. Ia. E pisi o leo langa wa e te lema na o ngā watu nu. E tau fo ilau na mataala ma e le ngata o te talo ia ai e mwhai fo iona o i tu e sosoani tangata o lo mana o mi o sosoani. I utaia po a rapi. E tā fo ia na peli po le la au lea tā vita o le tono Israelu e Marcelana na o e tā lai tā la au na. O man fa matala e Vincent, o leo langa ma le soifuanga fa fita wa langa lue le UN. O leo langa ma le soifuanga fa kirisiano le te soifua ai, fa bei. Se o langa e matango fie tele. Mawalunga mai o ia le mawhaiona o tu e whatustu sai nei se isi o langa e se mai le o langa au nei tono Jerusalem. E le ngata fo ina o tonu Jerusalem le o langa lata i le atua. Okay. Le tele o taimi wa mafau lava i le li ima wala au. Ana folfola le o langa. Matango fie le mawhai upon wha matala le matautia ma le matango fie o le atua o lo o vaia. O se atua alofa e moni mwha maoni ana awhionga. Okay. O ala kaimi te talo ai. Any time o pe specific time e ke kakalo ia o ia. A whapeto la iti au whinga ruenga wa iai. Ia e tuwha ia i tu la se ilonga e a tolus fulfai tu la e iri taimi ono i tu la. Lai te tutono o whakatalo na oe. Balu i tu la e o se fulu i tu la. A o le taimi whapitoa lava mo le atu Pasifika o te tatalo ai. Le ono i le tae au ana i le valu. So o le taimi la na ia Jerusalema. A o le taimi a tātou pe o le lima i le afiafi. Okay. I le ono fitu. Ia, le fitu. I le pō. I le pō. Matango fie o le taimi fo ina le whai ngā lotu a tātou. So le tau te whelo i umai i lumo le nofuali i le taimi na la fo i te talo mai ia mātou ia o mo le Pasifika ma Samoa ia. La fo i te talo atu tātou i lotu a fiafi. Mana ia. So le taimi nei a Herolino, le wawhai le taua. Le avo e alua le taua, le taimi le nei. O toi se fe Jerusalema e vaenga ia e te whamautu e. Ia. E ia le tarito nunga mawalunga e whaamalumalu ale atua ma pui le atua na Jerusalema. O loo sefe mai to tele fo itanga te talo. Tali tono loo o me fo ina lai umaua i le atua i Jerusalema. Wa na ia tu wa ia le mamalu lona suafa. Tono Jerusalema. Sa utino tu au ia sefe. Ia te awa ia manga ia tu le ia fo le fatu atua ia se uma. So how's life over there compared to your life so ke visit ngai Samoa? Ia tu lo lava le ngana o te tau tala sa o tu lava o ia pe o Jerusalem pe lo te lunga wala tala te le langi ia usa mo pe lo watu pe lo me mai nai lalo o kala vai nga vince dia you know the same thing le voi na mense de vince dia ai le afaina e sila fia le atua fo ilana ia fatu langana ile si nga o le tu langa o le fatu o so se atu nu. So, o le peo le mea nau te misia ia Jerusalem al te leo taimi. E fe ala ma Jerusalem o ni tangata tau. E ala me ala tau, they know le mea te tau na lato whaia. The purpose ma le ia o tātou ia. E te le ana vai atu e le ango isi tangata e le o lai ua pe ua ova fo ile fia i le mea o le tino.
Ia ai ua piwa ngā loa le atua. Ia se ilonga fo i e tupuni mea. Ia po a koe laka fo i le atua. Au Israelu, e le ise me whapena. Every day they know death is waiting i le whaitatoa. So they have to prepare i so o se taimi, so o se minuti. Wow. Whai mai, ole mea lea na whamatala e Vincent. O Israelu, le mea fo ila ia inga ia. O le vave ia na tali e le atua o le tatalo. Ai me se mea ni o le tatalo o le mana onga. O le vave ia e le umia na tatalo, ai tali mai. E kai pei whai mai. O la ke laka i le li. E sa oa. Amen. Sa o le. E se fo e se langona. E matang o fi e tele langona i te tono le nuu o le atua. Ai ono le tele wana folofolanga. Yes. Tono lona nuu. Mana fea ngainga. O ia o se atua tau si fea ngainga. O ia uma wana fea ngainga mana folofolanga na fai. I lea fo i vaenga o le lau ele. So e ala le life i te tono Israelu patasi matangata ia alapi. Musalemi. Ia, i te tono o lau va ai ei. Ai pēna o le paule o le atunu ale sa itu te tono, Middle East. E tali sa paia la tau so se tapua inga. E le o whaapea e fosi o se tapua inga e se tapua iai. Wow, te tonu fo Jerusalem, o loo vai. So se to aina tapua inga e o fo i Musalemi. O loo fai fo i la tau ia tapua inga, ia ai fo i tapua inga e tangata iutaia ia, o loo iai fo i tonu ma tangata Kerisiano. Okay. Ai le o iai lan tu langa sawa ina fo inga e whaasa i tangata Israelu ona avatani ia ona tatalo pe e matango fie ia wa e va aine la isi Atunu o le Middle East. E matua i le maua ia se Kerisiano. Yes. E te le maua i se Kerisiano o umana ia not only Christian but o tangata iuta ia foi. E te le maua i te tono le tele o atunu ia te sa e tutu te tono ona e sawaina. E o le oti ale le tau i o tangata e lako masana tala inga i te tono nafo ia tunu ai whaftai le atua o lo tapena lava ia i Jerusalema ma Israelu mai o lo iai fu se unity i te tono le atunu o sape ese tali tonunga pe ai o lo iai ale whaamalumalu na le atua i le tangata ia i le vā whealoa ai a me se fo i o le whaaloalo le tasi ona fo ia tali tonunga. O la lau experience Caroline tangata iutea ma tangata Kerisiano i tono Israelu. O alea e whaapea e o a i tangata o le nuu o le atua, e a tangata le tono Israelu, e le tali tono i a Yesu. Ia, sa o le lau sau noanga. E to o te le fo i tangata iutai o tali tono. Ai ei fo i tangata iutai e le tali tono o Yesu. Ai tali tono la to i le atua. Le atua le Upper Amo sa aku. Ai le tali tono la to o Yesu o le alo o le atua soifua. E se fo i la to manatu sa la fo i tono tu spa ia sa manatu la to e makala le langi ai a fio mai whapitoa la to Mesia. Ia ai peta e se awala na au mai le atua lo na alo. Na ui mai lava i tu whare tangata. Alu i se awala mawalalo. Whare povi, mawhana o mai. Le ala watalia lo lai tātou tangata Kerisiano le whaoltanga na. Ai o lai whaapongisa i lava mata o tangata, isi tangata iutaia. Au teimi nei le alo tala lewa ua tele lava lotu whaolaina. I te tono Israel. Tono Israel. Te le isi lotu o lo nātia, fuinga le o ali mai lunga pe o Samoa e te ilo le ia lotu, ia whare sami whapena. Ai wa va aia leanga leo le atua i le alo lana tala lei, tono Israelu. Ai e sa o e iei tangata le tali tono. Ia aia te au ia. Pe le tali tono lato ia Yesu. E iei le taimi wana whai le atua, whameli tala le atua. O te tuuina le veli. Ia o te o mata. Se i o mai umale atoanga o Gentiles. O tātou tangata nu ese. Ia o le taimi la nei. O le alofa tu no le atua le au mai lewa noa ia tātou. I tangata e o mai umai te tono. O wai umaloa to i whaasanga lo le atua lo nanu.
Yeah. A o lo te tonu fo o la nafionga pa ia fe me and all Israel will be saved. So o le mea le na ia o le matafa yo ia le atua. I le toe whafo inga menga o na tangata ma ia I loa Yesu. So no ingo le tala le tuspa ia, se si whaapunga whaafai fie, po le a le loto maa o tangata Israelu, ma le te tonu, e eile teimi e toe fo, e eile atua e la vea i ona tangata. Yes. E le taimi o le atua. O te tau tonu o le fo wala talata e tatou. I le taimi nei lo uva ai le alo le tala le lei. Yeah. Ai o le popo lenga o tatou. Yeah. Tatou tangata nu ese po o atu nu o ia e le oni utaia. Ia po o lava tā pena. Ai pe wo mai fo I tono le tala le lei. Ato o toa. Lana matua lo soi fua, Heroline. Tō le iwa. Tele i o malanga tātou tangata e malanga tu tono Israelu. E le ngata o e ka le sia o nisi fo a inga wha. Tonga le ngata ngata sa mo e sa mo nei. Ai wha pia fwoi ni usila ma Australia, me se tunu o le langi. E maua se taimi tau te whelo a e ma le telo tangata o lo malanga atu. Ia, tele o taimi e vile atu fo asi kama o Vincent. E pia whaise whata singa. Ia, e iua na pisi lo onga luenga. Ia, ai maua lava taimi e whatase mana I tangata. Ia, o lunga fo wharitalo lo o tele na watu ai fo ia tangata Samoa. Mai Amerika, Australia, mni usila, te a watu I fono. Ia, o se taimi fo ina e mafuta I fo I matangata Samoa. So, if I prefer na e survive o, I'm talking about macau funding. E se funding a oe, pe e se tupe fo lele e mawhaina wa sosani e oe, wa e mana o miare se neni me umalava? Ia, whaftaima whafsili. O la o e ka le sia le ana awina o se missionary. Ia. Le AOG, ia o le tele lava o mea tau tupe o lo whai e lato. Wow. Ia, o le E o chilea mai... Satapuala. Wow. Karo whai. E whaftai fo le loto I le atua I mātua whale anganga. Ia pase sale we le se a mosa, ia maletina. O no le vala au le atua na la tali ai. Yeah. E lango ina le missionary Israel. O le tele ala o mea tau tupe mana o mia. Ia e whafsota I mai lava ia la ua. Karo whai. Ai e whai male e tali sa paia foi. O Yeah. ua malama la ua o le whaamanuia ia Israel. Whaamanuia foi le atua iai. Ia e pe o le. Au le o isi foi mea o lo a inga. O mana o mia lava ia se tupe e vili lava ia nei tuangane ia mausa foi. Salo le, ole mata upu lea e pe tau maare ale le titi nei Samoa, Heroline, o kilo karangoe me kau por kiki. Ai, ole voina tupu le stasio a onga le na whalea lea ele fua a Israelu te tono Samoa. Le o te mara malama na iai foi le group sa iei mo e Samoa e ta ua le Prayer for Israel. O la lau tani tonunga, wala ngai pi ese le tani tonunga o tangata Samoa, e pi e tau le a waini si le wha lea fua le fua Israelu I te tonu o le tātou o tonu. O la lau tani tonunga ma se mafua anga. Ia, I lo utari tonunga o se mea I te tawai. Ona whaalea lea lava le fua Israelu. Ona I le isi atua na tapua e Samoa. O le atua Israelu. Le ana o mai lana whaolatanga. I lona ia te au ia. O ai ona o le malamalama o tangata I le upu. E mafua I ona te ena. Ia le fua. Awa le familia tu o te whaamanuia I e whaamanuia ia te oe. O te whaamalaia fo I e whaamalaia. Lona winga. O lau te e lava I le fua. O e te e atu I le atua mana folanga. I a Israelu. Awa o lana fionga pa ia lo ia na tōwhinga. Yep. O le atua e mai e puleanga. O le atua e mai e tōwhinga. O na ia na avea le tofi a Israelu. O le lau ele le atu te pule ai. Yeah. Ia e whapena fo ila se wala awina o Israelu. E ia o mai le whaolatanga I ia tunu o mama a inga. Yeah. Pe on tau sila fia le o manuia tato a inga o no le iutaia. Yeah. O Yesu o le iutaia. O apostolo ian tala ia me tala le o iutaia. Ai ia te au ia o le te talo lava le nā. Yeah. Ia whaamala maina tatu tangata. O tatou tua o tupuanga
na tatou feola mai lava ia lolofa ia Israelu. Ai le i tele ni mea i o le ini sina o e mau meini fua. Yeah. A te ono le mea na e le fou. E le fou le tua le lango a Samoa ia Israelu. O se mea na o ola mai lava o ia o tala noa ina i tutono e ka le sia ma o ina iau. Ai o te ilo le me le fou o le fua. O le fua ona e le i ai lava ni tangata i nā aso na o malau maini fua. A o le taimi nei la ua maua le fua. Ia, ele se a faina. O Samoa fo i visa free kongo Israel pe sa oleo. Ia, o visa free e Samoa. Tolu masina e te malanga tuai e mwhaiona i nofo i o tolu masina, ia. So e fo i mai fo i la, ia. Sa fisili nua? E ta se ala ta fisili le o fine a rin le tai au no le. Ana i o le vaenga le anta silia ia tolonga taua fo i ma silingi ai fo i lau sunga fo i ngalu e ngalo o faya. Ai ono nei taimi Halloween fo i le ile vaenga e peona e ta uai ia le tapuni ina e le atu o ile le veli mo i tangata i uteia se i au mai le whaalatanga inu ese le i tātou. Ai ono le taimi nei o ta tilo fo i le tele o tangata o lato predictinga ia the last days, we are in the last days, tātou ia so muli tātou ia so amuli, aso e ngatai. Ia, ale fai tau e isi tangata kewisiano e whaapea o Israelu le wati a le atua le lalang. Lea sa wa ia Israelu ma ia whamatanga nei teimi. Whamataua tātou iai aso nei pole mele taitaina o mai. Tai lava e lau sunga mo le whafsili. E sa o le lei. O Israelu o lo e wa ai le wati pe wa tāse fia. Mai o te tautino atu. O le taimile nei. Ua matua i koi kiki a kasfulua. Ua toi titi a tale taimi e toi a fio mai Yesu. Ua tutupu uma mea uma. O le pau le saine o te maitawina lava. O le toi fausia ino le malmalu tolu. Okay. Ai o le mafuanga lau o fai atu ai ua matua i tātou i fai tutoa. Ua fai tutoa le toi a fio mai Yesu malona malo. Ona ua whaatatitia o mamata pena mea uma mo le fauina o le malu. Pa ua le mea le whaatali au Israelu foi ami ngoi ele atua lava si tau sanga i fai ese mea. So o le mea na o vaava ai ei. Ua uma o manata pena ia le mea i fai ele malu. Ai sa o le lau sa noanga. E o fo ila i le isi sain muli fo ia le tutono tispa ia. Nā te toi whaafoi atu tangata i taia i tutono o Israelu. Talo na amata le taua. Ua matua i over miliona tangata e toi foi atu. Over miliona? Ia. Toi whaanga solo ua toi avatu umele atu ona tangata so o le meana le vava ai i foi o wai umatu lo foi tangata i tutono. Ia. Tātou te leiloa le isi uva le atua. I tangata. E whamtalanga o le tala voile le tuspa ia le toia fio whaalua mai e sua waipe o le mena le tari o mai kerisiano. Whea tonu Israelu le sautu wai vai o le li whaola. Ia o lunga le maunga o olive. Le te iai? Le te iai. Amu ia oi. Wawal kalanga kuspa i o lunga le maunga o olive. Amu ia foi o lua. Awai, whamai le whetalainga Yesu le fina Samaria. E o mai aso, o mai lava. E tau te le e tapua i mai le atua i maunga o Samaria o le maunga o Jerusalema. A o e tapua i atu i le atua i le anganga ma le whaamaoni. So longo winga o le maunga o Olive fo i le te lua tu ai. Pe a whai ua lua talia ina Yesu. O le vaenga fo i le tai pe fo le mele na tal noi ma Vincent. Le fo i whaftai fo i ai le riu. Ma o le ava noi whaasoi ma le tofine. O le langona ma le feelings o koule ko kongu o Israel. Kusa o le o kou kami solo ma kuko vai mea ngā wharu wa ia Yesu. Koe ngā langona te langona ina. Ia, whaftai lava. E le mawhai e upona whamatala. Matangofi, kusa o ingalo ke wa ai e au ia o se mea matangofi e te le langona ina o lona mamalu. Ia e mai se lava la ia le Getsemane
I taimi au te anga e ke te mane whai tau tuspa ia ma mawhau I whetalainga Iesu I wa kau sau le whaki. O Iesu taimi na I loa Iesu la o mai lona taimi maliu ai. Na tawhi toto ai fo I ngā le whanua I ke te mane. A le matango fie ia whai mai lana tau talanga muli ai. Au ane I whai alo loto. Ia whai lo fina ngalo. So pe o le tele na o mea usavali ai. Pe o le Bible comes alive. Le wo koe ola. Pe le tisi tono tu spa ia. Le ia ma oe te tono tu singa neima. I le taimi e savali vale le no le atua toe. E wha manatu mai e le atua mea na tupu. A o fia fo ile mea le te a ngai ana iai. E se taimi o le soifuanga ma le o langa I tono I Saraeru e roni ne te tau wha vai ai le. Nga luenga wha misionari le te I nei te talo? Tele taimi. Alofa. Tele taimi e kau kongi le solo. O tātou tangata ola e langona. E taimi e ti ngā ai. Ai peo I nā le whai tue lau tala le matango fio le atua. I lona mana. I lona mana le e o I loto taimi o te ti ngā ai. E to e ala mai le stai au. Ia wa fou I le loto. Wa fou le manatu. Wa fou le malosi. Peo le mena le whai tue lona matango fio. E wha maoni lava ia e tausiri tangata na ia filifili po fia lava se mea la enga lue ai o lo ia ilana wha malunga a le tele o taimi e o isi taimi o le taua taimi o le taua o i laka kuse pe lai moia le kui mai le whaitutua le oti i le taimi e ai sailingi me whapena ia ngale alui fo le moenga ko kuli to o tuli matangi le atua o lo atu no e file mu ia mo e file mu ia o nei ia alofa mai ave ese atu langona fefe ave ia ai e fa maoni ia pela o le tala vincere vave na tali mai le atu o te me fa atu le atu ia e umat fo ina langona wa ese fo ina langona fefe ia ma le to i fia sau ia e fa fo le atu le malo si fa wa le ngaduenga Ronga le taware nei e taimi e se taimi wa lata tua ini I mea kau pararasi e kui vae ngai e kokei ai. Ia, pela wa Jerusalema e lua taimi wha alua na pa u ia roketi. Te tonu Jerusalema. O le roketi muli alena pa u, I think 2 months ago. Le ana pa u ai le roketi ala ata pena mai fo inga ola usau. Ia, o le nanga lulu le ele. E o fo ilai mata ufale. Sa langona fo le fefe a ma le whaate ia. Ia ai whaftai le atua e le ese tangata na oti. I le taimina pa ua le loketi. Awa a pa u loketi pa u sao ai lunga se fale. Ia e le ese isi ola. O le alofa o le atua e maua i le tangata ola I tutono ai te tele ia loketi. O lunga lai, e wai tai pēr melen whamatala e vince le melen ngo foi la kou e iei mo meo panga fo I e o ai. A o lunga lai le maunga o live. E iengi panga fo le kou ke o iei kaimi e. Ia palm shelter. Ia waso se fale la vetonu Jerusalem. Te tau lavana i le potu wha pitoa na e pitoa lai lalo. E o e la lafi ai ia. Ia le potu na e tau ngā malu mai ai pe a whaape pa use lo keti. Pe ala utonu I nai tele na maua I tangata lai fiola. Pe a whaape ai pa use lo keti. E whai whaapitoa I Israelu le potu na... So se fale a o se ainga e ka kauanga I ai. Ai a foi lai no fuanga foi a fai tele fale o loa me pena e tawana ia foi au tafa se potu fa pitoa e tamo mo e tanga te no te fa tau Palm shelter. Okay. Malo fa ftai Olono winga a fua ia ina unga luenga le fai nei not only you pray for yourself, your family, for the Pacific, but also for our country. Yes. O le au nanga na o lo fai. Ai e tu atu ai foi le loto. Yeah. Wa fa va ia o le atu ai le tau o le ngaluenga te talo. Ale mata uti o me mawhaiona e whaia. Yeah. Ina ua e te talo. So o le ngaluenga na o lo whai. Tele lava va ai mai a Samoa. Sisi alfa malama ma va ai mai me o lo supu ma te talo ina le file mo e me se alfa malolonga le tu ai. I loto ma ngā o tangata te o tasi.
Me se foi Pasifika. Okay. Awa pe ona sauno fo le sunga o le wati Israel. Yeah. O ke vai ala le taimi le wo o Israel. Ma o te talo ina ia Pasifika ia tapena. Yeah. Tapena pena lava e wai faitito ale to e fio mai. Lua se se fasili. O le filmu muli a e se message mo le tu. Yeah. Mo le Pasifika fo I te me talo ai. E mare we va marsia. Ja, me se tatou nei sa mo. So tato tu. Faftai lava i o te fio faitau la le fiau. Mai le faftai fo I ia o lua ono lua au nanga. O le lua Timoteo. Lua Timoteo o lo mta upu mua. O te fia whaamalosi atu whaamalosi a Paulo ilo natali I whaaleanganga o Timoteo. Ai leala o te whaitau ina mai mo mofe mai. O Paulo o le apostolo ke riso Yesu I le fina ngalo. O le atua e tusa ma le folofolanga le ola o lo iai ke riso Yesu. Ia Timoteo lo uatali I pele. Ia ia te oele alofa tu noa, ma le alofa ma le manuia mai le atua. Le tama atoa ma ke riso Yesu lo tato wali. O te whaafetai atu I le atua. O le o te au auna iai ma le loto fuatia ifo. Ua mama e pei o tupuanga. Tupunga. Ina ua o manatua oe e lea unoa ia u whaatonga I le pō ma le au. O lo o u whaanau nau e wheiloa I ma oe, a wā ua o manatu I ou loi mata, ina ia tumu a iau I le oli oli. Ua o manatua le whaatua whaamaoni ua ia te oe, sa mua I ia loi o le tina o lo tina, a toa ma eunike lo tina, o lau ta ofi, o lo o ia te oe foi. O le mea lea, o te whaamanatu atua ia te oe, ia toe whaamumu le mea lofa mai le atua o loo ia te oe, lea, I le whaai e atua o lima. A wā ua lefoa ina mai e le atua ia te outou le anganga e matau ai, a o le anganga e wha losi ai, ma lofa, ma pū lea I o tātou loto. Yeah. So, e matangofi e te lele upuntu e le atua lo loto le nei aso. O te moli atu I a ai o fina ngalo maloto sa moa le atu nupele. Le wha manatu mai Paulo I lo natali o Timoteo wha mai. O te manatu le whaatua tua wha maoni wa ia te oe. O tātou tupuanga ma tātou tua a na whaawai ina sa moa o ni tangata whaatua tua. Na lātou whausia ina sa moa I le whaatua tua. O lātou whaatua tuanga I le atua na lātou maua ina I manuia leo wa tātou whaawau lava nei teimi So, lea lefe mai na ia loi, na ia eonike. O lea ngā tupulanga le tina, ma le tina o le tina. Ai leo tue whamanatu mai le atua Samoa. E le ia mai e le atua se nganga tātou ti fefefe ai. E te le o whaafita au le o loo vaaya o loo ui e esi o tātou atu nuu. Ai o te tau tino atu, a whai na whai le atua ia Israelu. E mawhai fo ina whai le atua ia Samoa. E le mana o lona toto, e le mana o lona suafa e o ilana whaamalo longa I loto ma nganga so o se Samoa o mana o miele fisosoani. Ia o le whautuanga ia po se upu mai le atua to e whaamumuli me alofa. O le whaatuatua. O Samoa o se atu nuu whaatuatua. Moni lo. O te mika mita Israelu o Samoa. O ke le whape o ke Israelu lo o fia Israelu. O ke sa vale ma lo o mita. O a o le Samoa. O te iloa fo ia utu maanga wha Samoa. Ai maise lava. E maua lunga lava lo o mita. O na o le whaatuatuanga. Na o ola mai lava o se atu nuu wha o laina. Yeah. O se atu nu e lo ma Yesu. E lo Yesu ke riso. Ia o le fesili. O Yesu mafutanga va la lata. O ma Yesu ke riso. Ia pe o se upuna le whamanatu mai e le atua. O lo o ia tātou. O no sa tau ave mai e tupulanga. Yeah. E tupuanga. Le fuila wo o mai tātou tupulanga. Ia e taun tu e whaamumu. Tu e whaamumu le afi o le whaatuatua. Ia e lofa mai le atua. Thank you so much. Whaftai tele lava Haroline mo le whaamalo si au fo I le tātou tunu. E mese fo la ngā ruenga o le e whai o le whato ai loa atu le tō tele. O lai engi sa moa. O lai no fo I sala elu matatalo mai nei me tupu nei.
Te ka wa i lunga le Facebook, ala inga nga kala ka kalo mai. Toto tasi ala ufesili. E ini tangata Iuteia man tangata Israel, fo ilea e fesili a oe. O fea me ke sa wai, o fea me ei sa moa. O le ala ko response ya oe. Ia, tele lava. Tele te meo te savali atua i lunga o le street a Jerusalema. Ai fesili mai fete sa wai. Ia tau sa moa kua le iloa po fea o lunga o le mape. Ia sa moa i o na langa mele o lo telefoni su ele le whawhanua ma tusi ei le mea o lo ia sa moa. Ia o se periota e le iloa atu. Ia e malingi la tolo i mata. Fe mai le la tau tala. Ai se ame upu taua e tele alu ese lava mai nei. Mau ke wa aia kua ia o e te savali mai ai tele o te mea ke le o alu ese. Atu onga o ke alofa i lo watua. O le mafo angana leo te ia i nei o na o lo watua ni filfilia o te talo mo o tau so pe kau, pe le tau. Ia o ke ku pe i. E malinga i lala tolo i mata fo inga le fe mai kua ofo ala tau i le alofa o le Samoa, i le alofa o le tangata Kerisiano. Ia le atua o lo fai, ia lo nei fo i tangata ma tangata Samoa i malanga atu. Ma ni Manita fa ama fana o le upuna le atu me ia uto fa ama fana atu lo nu. So o le tato savali o lo na lau ele o le tato atu e fa ama fana atu ia Israel. Many are with you than those who are against you. So how's life in Congo Israel? Compared to Samoa kai perva ka inga. Usuang ever kai au. Ya alur ko inga ele mariu. Alulu makua le falalanga. Ia o isi maumanga, o isi ngā kai fale, o mai isi whangongok. Ia. Whawhia Israel. Ia, a e waine i leo langa tala noa tu lava i leo langa wha iutaia. Ia. Wa le telena o tangata o lo. E whiala mea tangata e olo le sinagog. Sa vavali le mele te talo ai. E peo le mea na e whaila utala i le whamaoni o le atua o inga le i tangata. E whiala mai ama na tua la tau le atua. E sa vavali le uo le e tapua i aima. Ai e sa o le lei o lona e se isenga le na Israelu ma i nei. A o le o langa i Jerusalema. E matua i matata o a tangata. Wow. I le atua lea na awina mai ia la tau i fafo ma ai kupito. Yeah. So o le o langa na i tonu Jerusalema. Mea fo inga e maua aile o lo maua alfa tutuanga o Iutaia. Ono ni tangata e fi nau, mau ni tangata fo le upu. La tu te faita win avea eva aine tangata Iutaia i taia uma. E kope al savali a ela vea e ke le lea le fainga ona ele o yese taimi o la to mo se isi lava me pongi sa o fai pongi. Pongi maliu. Ele ai fele le o langa le Iutaia a maliu le tangata. Wa tele o tangata maliliu o le taua. Finga le nai fita. O se matua foi. A maliu ele a to se tolu nia so tu wai. Se vanga na lava o ini su enga. Ona tau fi umilea. A o tangata Iutaia ia amaliu. Ele umiana maliu ai tu ai teu lo la tau. Because they know o le alesi me mfai ono tau fai ia o Samoa. Ia whaatalitali ai lava, whaatalitali ai lava. Ma lo whaatai tele Heroline, sai ma le whaasoa nei tae au, ele ngata ina mawai fo i le maala ma anga o taru tangata. A le fo e sa unua ma mai se wha au ta ua lava whale nganga mai le upo le tua. I o taru tangata o lo mai mua ma whaafong mai. Ia oi lava na te talia ina. Ia whaaftai vi ia le tua. A le whaaftai pito sili e pefona o ta ua le tau nei. O le lava ia e whetalo loa i lo tātu utinu i Samoa nei. Ai o lo i aise a whawhine o Samoa lo te talo mai le maunga o nive. Ia mono tātu utinu. Mo le atu whaaftai mo le whaafano ino lo taimi. O te loa le fo i wa e pisi ia mesa le tāpenanga le toi fo i atu i a inga ma te tonu le ai pa ia. Ai whaaftai le tua o whaawaina nei a whiloa inga. Ia a tonu fo i e eise se taimi o i luma. O le a mawai statu whiloa inga ma se fo i tana noanga whaupopo. Ai whaafetai tele ia mo lau ngā ruenga o lo whai. Ia mai se fo i o le nei tai au sai ma le whaafano ina lo taimi a reli. Tai fo i mo lewa noa.
O mawhai fo i ona tautua ina si o tātou atunu uli nei fo i tae au ia e mole atu fo i lau whawhatai au te talo. Yeah. Ia o whawhia ngainga mo lātou whaletua i so o se whatawhai tau langa. O lo o lātou tapua i ele ngaluenga wha missionary, not only missionary tono Israel. Ia e so o se missionary i te tono atunu. Ia whawhitai tele la utou tapua inga, ma la utou te talo. Whamanuia tele le atua i lito o nanga. After, thank you. Ia, o le nau whaafonga mai mo le tunu o i le whaasoa ma le taranoanga ma se tasi o tamaitai sa moa o lo au mau i te tonu o Jerusalema i le maunga o live te talo i le ao ma le pō mo lo tātou tunu i Samoa nei ma le Pasifika i nau se ma le vale wati le utoe se 5 minuti o na tāle o leiva tātou se atu i whaasalonga whaapisinisi toi tani umain tātou wanga i le vaenga whai o le tātou pukalame. Taro fasa longa fa pesinisi manisi o taro fasa sinanga taua be na fa fonga mai mo mai lo tato tuno. Ai ola taro se atu programa o family ngo so fo mas fa na mo le mamalo tato tuno lo fa longa fa na tu so fo mas fa na ile so. Ia, fa malulu atu tolo, ia wale se matou aso fa na ni tai auro no winga, ia ua malo lo fo itonga ma ava aso fa na ni aso. Ia wale se matou aso so fo se matou aso fa na ni tai auro. O kau fucking ai kaka. O ia so fa o pepe o koi baba. O ia so o pepe o ma ni. Family atu le tolu suiva te sanga o Victoria Solo. Ia mai se foi tolu suvata sanga o natu tau lau. Happy birthday. Naomi Faleopolo manuia te lo was fanau. Sefa la fai luas fuluono tau sanga i le so. Ia mai se foi tu wanga fono ia manuia tele. Se fulufitu tau sanga i le so e peo nisi nāra ma malo le tātou tunu, whai longa wha manatu aso soi fua ia māso whanau i nei fo i aso whareile. Ia, manuia tele wha manatu ino tau waso i fua mas whanau, wa fitau i tolu tau waso whanau, ia ma le whai ungo le nei fo i wa yaso la tau ia manuia wha manatu ino tau waso i fua maso whanau. Ai whatalo whatu sunga le whawhenga, pira a mosa, mori melo whaanga sunga le whawhenga, mori porokalame nei tai au, ia manuia tele le weekend. Anga pou wha malai olu good morning, manuia tele nei tai au wape foi, ia ti lo ia lau whai manuia tele nei tai au, ia olofa tele atu. Robert Peterson, good morning, ia wape foi whatalo whati ia timu au watito salam, good morning. Leo toi mamao a mata talonga Ferrani ma Morocco. Oi, e la au le Afrika ngisi ngei. Ia, ai sa. E le au le Afrika ngisi. Ia. E foi le au le Afia. E le whapea o tele mfuli e peki e whalang. Ia whapea i lea la amangu malo i whalang. Oi le ai. E le e o le mele o kawai o ngiri kārongo sokari. Kele le upset. E toi makwa, e le ngako le kele le upset. Ai e pei e whainoa kārongo umano koi. Kārongo e koi. Ma se au. E langol pa umangofo. Ia. Ia lei vai se au e leo fiaru i lunga le se champini. E le wapea vai koi ki aka ai whalo mesi man vai. O ke longa o ele umalo ofia maka i hai lai tol kalonga le atintina mai kupit. E alanga ofia maka o le ikarenga i kai whalau. Wa i fe ika whanga o whalau so le a. Ia ai so ke whai aku so le so o ale kolua ai ko pikora makanga. Wala kere le kaudio le sera ko skoa. Se mangu e malo. Eo ko sa le last 16 minutes e renga koe so o mai ai. O le va o le sisikoa, i le sisikoa Argentina. Fami uke. Ke asa. O ivo e la reka ke loa, i le maa losi o le mento. Ia wanga sisi au. O fa vai vai. Fa vai vai ngang so ai ko piko fa vai vai lo. Sa o le ia, o le kulanga nga le ka ke lo inga ngin ka longo le sok. Ai man ko ho la tolo le weekend ngi. Le foi ka solo ia ka longa fo ia le le wo ma New Zealand ma falangi pe le fanga solo ale New Zealand mai ka lia le ka alungi. O ia le panga mako au Prampis. O ia Wallabies. Pe o sa lufi. Ma ga ia ka longa fiki ma boyos na so se vergi le po ile la felo i ma fiki le. Ma ro fiki o. Le ai. Kelo e malo weos. Ia e malo kinga inga weos ia fiki. Ai kau e le sikoa. Le sikoa nga se ngu kai ka ko ile u fiki se wo. Walo ko le ri wele pui poro la unu linga pe. Se e kwale wele se nga ki kwalo nga di mari.
I lalo vai o le whikinga o kakao le porola au i ko linga pe ko. O le au le afiki, e ka kauanga malo o wai le leile saiso ka ngakao. So le Ako le o umi kingo le leio ka ngaka. So le e ka kauanga malo le o. Afiki na kou ia. E le o kuma inga e o le mea voelo ka kowa ia kua ingi ali le laka pia ni. So le sau fui Afrika lai sau e le ia. Ai. E le o i lalo ale performa. Ai so se va ngi le nga makua i vari fa ko Afrika inge langi. Fast full mon tupu pe fa e. Oh. E a o ka longa a Skotilani ma Argentina. Ma lo a Skotilani a Argentina. E a pe o le kele inga ma lo la u le a le kupiko le a ka kok. A lo New Zealand. E a ma lo i a Afrika. Ma lo Argentina. Ia. I ngai au mai o le piko le o ia e se foi al kamersanga le i ka kou. Ka kamersanga le i ka kou makonga. Ia, so ka koe fo i lalo au ia Namibia. Ka kore ka alo ma chocha. Pea chocha. Fai ungar vaso mi. O chocha ia la si le si pula pe fai pula ia ka musanga le ka ale ma chocha ma. Ia o le pulu ga i chocha ga i makonga. Ale pulu le ka ko ku so le ka ko ma i Chile. Romania. Hong Kong. Hong Kong. Nela ye vaso kengi. Mana yo taro talo ngor vaso teni ma Hong Kong. Au ke loa la test ne ma lo sio nga ko au. Ka longa ma chocha fai ungar vaso ni. Ta o le lei. E test ne ma lo sio tato a. Ma ia ka ko kamale ka miki o ko le. Warren Solomon. Ka miki lo mo tu mbu. Sawa so. Ale lei vor ke puso. Au vai ke pole ki le Warren e po man ko kala le sko inga. No fa makala ke minga e mai ronga kari. Ia. Ai fa makala la ko inga ile la ko e vanga vo. Mai sole ke lo ale kala ale coach ile ilo wakari. Ia. Kau kia me ko ava ai ale ko inga step fapia. Ko ava ai ale ko inga step fapia. Ai uma left my right. Apena uma ske por lilo Warren. Ai uma left my right. So len ma ko sawa. Wala ke le fe Warren o ske por ele ma sangi ia. Ja. Ske por ele veli ia so ia. Ja. Wala ko ngare lu ai lu. E kua vai a lu ai lu. Oi. Ja. E to tele ai la to la e to amata hoina fai petinga ile soka. Soka. Ia wa ka ua i e pe o Argentina. Ja, joi. Oe. Especiale ka kapo. O fatale po lupo la ka po falangi. Ka kamale sunga fo mai le fiti. Ia ia taua. Pe ia le taua le. Ka po mo se amangi. Ia. Mo ka ele se amangi. Yo e. Mo ka ele la la fa sawi ka o ya Argentina. Argentina le wa ka kapo. Ole ale au le kapo au lodi ko. Da o lodi. Ia e man ko vol au lodi e kere mo se sao. E ke runga oe. Ai sao. Ke do ala mo fo mo ma fo fa o ai e ku soka. Se wa e makau kia foi meu kupu ngai vai kau. Sawa. Me voi ka ngaka ma meu au voi ele mangaku ingisi. Ai ke ia sawa. O malo mai. O malo pe o se pingi. Kai peida fa ka inga e. Ia ke alo ma fo fo kala vo le va si lenga ku nga fo kasi lenga fai. Ai ma se siga peki de va ale o mal foi mu. Ai sawa. Ai ma se siga peki ai. Pai mai ele ku nga le fo spungi. Pai mai ale o le tolo tamauli o le telefoni. O le litorina. O litorina va le Ai ma se siga peki le. Ele va ale a malo. Sorry. A mera pera le la sa o ia mores. Le la ka fa ko la kala mores. O le au ngā leo kei roa ngi, a anu e whakamale, le au lea Norway. Ia. Le au Vikings ia. Le au Vikings ia. O whanga whau, o le ka kapua i Argentina. A wai e kule sau a Norway le ie. Le ala sa oi moles, e alua, e iwa ka alo mai. Patalo va tu sura moles, i wala sa itu ma le vaenga o le whalmai nai lalomanu. Ia. Ia. Sunga le tau soifua. Ia. Mu ia o nga e pule mai kui nga. Ioe. O ele si ga kale sa ka la tolo. Ngal koloki ngir ka le valu ngo felo lua ia la ia. O le tale iwa ta nei ta longa lawa mata ta longa Ferrani ma Morocco. Paunga al quarter final i le so.
Ia, o leisi quarter final, ia, i lea soa tae au. O le quarter final lea, i le va o Spain ma Belgium. I le fai ngofie ia Spain, ia Belgium. Le singa au le ke peki ai po Belgium. le o Spain. O Spain. Spain. Ia. Au ngā la au loa au sintu ngā re Spain. O le quarter finals la i lea so sa. O Norway, ma Engelani. Ia ma Argentina, ma Switzerland. Ia le de yo sia. Ia. England will win this World Cup. Ia, se vai. Se vai a wa fuala ia il fanga solonga le ne no winga. O se au e manu malo mai a Norway ma Argentina o semi-final. Ia se ka ko kuli makai. O te loe malo le weekend nei, ma le sa. Ka wa wala mai lola ia longi au e maka peki ka final. Wai malo o le semi-final. Ia, ka ko fa karia. Ka longa la capito. E la kota final. Mai loa au e. Ioi. Ia e ka longa soka le kota final le ai le ilo. E no ilo. O le ka make. E o ia Argentina ma fa la ge e o boki o pe au semi-final pe. Ia o ka longa fai vai. Ioi. O vai, ka mo i vai, e kiki i vai. Ia fa so songa koi mare ulu. Ioi. Ai nga fa pe ke le fa kamalo o ile ska. Wai le le fai vai. Ai. Eu que fai ia ko ngale ka vai ngai. Que lo benito. Kau ba fia fila ki ya. E malo tino ia, koi parade voi Messi mo le vai. Vai a Messi ke wa kangi le weekend. Ma we weekend noa. Ja, maar we fai ko ne va so to taua, maar we fai ko va ya so tato wat no, fa so fu ya. Taurunga al programa 685 morning show le nei tai au, manu tele, le nei aso inga ruenga foi malawa singa le atuno, fa so fu ia.